Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. Seratus pitu nango pitu FM Suara Teknika. Ingge suksemedahat aturang titiang antuk galah saneka paice majeng ring pedewekan titiang sareng kali. Sedurung lantur nenten lali titiang aturang rase angayu bagia majeng ring ide sang yang widiwase melarapan antuk ngaturang pangastungkare pangan jali umat. Om Swastiastu. Inggih pamiarsa taksu Bali sanidah tuang yang titiang sareng kalih puniki nenten sios wantah angge penyuluh bahasa Bali sane wenten ring Kecamatan Buleleng. Titiang muaste Putu Mela Sari Dewi, titiang boleh amongan tugas ring Kelurahan Banjar Tegal. Lan semeton titiang puniki mepesengan Niloh Padmayuni, dane boleh amongan tugas ring Kelurahan Kampung Singaraja. Inggih pamiarsa sandat kusumayang titiang ring rahanane mangkin nemunin rahina Buddha paing warga tanggal 12 Agustus warse 2024 titiang sareng kalih pacang matur amatre ngeninen indek sekar alit utamanya ini punika ngeninen indek pupuh ginade. Inggih pamiarsa taksu Bali sandat wang yang titiang sumang dini side sayan-sayan tatas materi ngeninen indek sekar alit pacang ketelatarang oleh semeton titiang Niloh Padmayuni. Inggih durusang. Inggih matur suksema antuk galah saneka paice majeng ring sikihan titiang pamiarsa taksu Bali ring radio Suara Teknika sanedahat wang yang titiang sumang dina nenten akeh nelasang galah sane mangkin pacang kekawitin titiang antuk nelatarang ka pertama teges sekar alit utawi pupuh utawi macepat. Sekar alit sering taler kebaos tembang macepat utawi pupuh. Kebaos tembang macepat riantukan panarke tate care ritat kale nembangang utawi nguwacen inggih punika pengambilan ipun papat-papat. Indik bahasanyane nganggen bahasa Bali kecampuh sareng bahasa Kawi. Taler wenten sane nganggen bahasa Melayu miwah bahasa Pasasakan. Selanturnyane titiang jagi nelatarang indik uger-uger guru sajeroning pupuh.
Kapertama wenten pade lingse. Kecap wande utawi suku kata miwah wangun suara ring panguntat sajeroning acarik utawi baris lan akeh carik sajeroning apade. Sane kaping kalih guru wilang. Guru wilang uger-uger kecap wande sajeroning acarik atau jumlah suku kata dalam setiap baris. Sane kaping 3 guru dingdong. Uger-uger wangun suara ring panguntat sajeroning acarik utawi suara vokal yang ada di setiap baris. Sane kaping 4 guru gatre. Inggih punika uger-uger ketah carik sajeroning apade utawi banyaknya baris dalam satu bait. Kelanturang sane kaping kalih wenten tate cara melajahin tembang sekar alit utawi macepat. Wenten nike kalih inggih punika kapertama pace paliring. Pace paliring punika mateges nembang manut gerantangan sane kantun polos nenten nganggen wiletan nyengkok miwah gregel. Sane kaping kalih nyengkok wilet mateges nembang sane sampun nganggen pepayasan merupa cengkok wewiletan miwah gregel. Sajeroning nembang macepat suarane magenah ring tungtungin lidah. Punika mawinan kebaos sekar alit. Suarane magenah ring sisi manis, jangih, saha nganutin sane kebaos guru dingdong. Inggih punika nembang sane seolah-olah suarane bebas nanging dingdong panguntat carik mangde pastike manut pace paliring sane kejantenang. Inggih selanturnyane sane kaping 3 niki parindikan sane katureksain sajeroning lomba utawi pancentokan nguacen sekar alit. Inggih punika wenten kapertama tikes ngeninen indek abah utawi tate busana. Kaping kalih onek-onekan ngeninen indek kepatutan nguacen. Sane kaping 3 reng suara ngeninen indek suara sane jangih nudut kayun. Sane kaping 4 guru dingdong ngeninen indek kepatutan suara penguntat carik. Sane kaping 5 raras ngeninen indek ekspresi utawi penjiwaan. Inggih para pamiarsa sareng sami sane mangkin sane kaping 4 niki wenten pah-pahan utawi soroh sekar alit. Sajeroning lontar gitu sancaya wenten petang dasa kalih pupuh. Sakewanten sane lumrah ring Bali wantah dasa soroh. Wenten nike kapertama pupuh sinom, pupuh semarandana, pupuh mijil, pupuh mas kumambang, pupuh pangkur, pupuh pucung, pupuh ginade, pupuh ginanti, pupuh dangdanggule, lan pupuh durma. Inggih pamirsa radio Suara Teknika sandat wangyang titiang saking dase soroh pupuh punika ring tepengan galahe sane mangkin titiang pacang latarang sinalih tunggil. Inggih punika ngeninen indek pupuh ginade. Pupuh ginade puniki patah sekali pupuh-pupuh sanesiosan, taler kebande utawi keikat oleh pada lingse. Ring pupuh ginade, akeh carik utawi barisnya ne punika wenten pitung baris utawi pitung carik sekali asa punika. Raris kecap wande utawi suku kata miwah wangun suara ring sejeroning penguntat sejeroning acarik inggih punika sanika pertama wenten 8A, 8I, 8A, 8U, 8A,
4I lan sane kaping 4 punika 8A. Pupuh ginade manut saking kruna lingga gade. Ngemolihang seselan in dados nyane ginade. Sane medue teges kucewa sane pineh dalem. Punika mawinan pupuh ginade puniki keanggen nyenayang kayun sane kaduh kitan. Sedih merana kuciwa utawi kecewa. Inggih sumangdene pamiarsa taksu Bali sayan-sayan tatas lan tinglas ring tepengan galai sane becik puniki titiang lan semeton titiang pacang maktayang sinalih tunggil imbe pupuh ginade. Inggih durus biar sayang. Wantah adi sampun sina. Haingge wantah majanten pisan kawen tenan ragan adini sampun side tatas wiakti. Tan wenten pacang dukae. Semaliheun nenten jewenten malih sane pacang ngawinang adi rumah seduke. Wire tasaken ka darman. Santukan ragan adine sampun kebekin antuk sane kebaos kadar mani wiakti. Tuara santulen ban undok. Nenten malih pacang kesantulan oleh sekancan parindikan saneni benin. Nanging kene madan iwang. Ya diastun ke kadis sapunika kawentenan ragan adini sakewanten yening indeksane kebaos iwangi punika. Manggo pelih diastun jetan kapidukan. Majanten pisan punika manggih iwang ya diastun jenenten side ngawinang ragan adine kadukan ring kayun. Inggih pamiarsa taksu Bali ring radio Suara Teknika kadi asa punika iwau sinalih tunggil imbe saking tembang pupuh ginade. Pamiarsa sareng sami sandatku sumayang titiang riantukan sampun ke bande antuk galah minab nyantos iriki titiang presiden nyarengin. Dumugi napi sandika aturang iwau wenten pikenoh nyane majeng ring ratu idedane sareng sami. Sukse medahat aturan titiang majeng ring pamiarsa sareng sami. Nenten lali taler titiang nunas gangrene pengampura menawi teu wenten kirang langkung atur titiang ritat kale nagingin acarane iwau. Maka wasananing atur puputang titiang antuk ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.